गोरबोनि खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय लोगोफोर। नैबे समावहाय दा फांखा होनानैसो आं रुमाव एसे दङ। बिराद गरम माने थ' एसे दुगैबाय आरो फेन एसे हावा जागासिनो आरोना फांखायावहाय। थ' जियानो हक लोगोफोर, बे साननैसोआ बेबायदिनो मोजां बा गरम आपडेट्सफोरा फैबायानो थाखासिगोन। दा इलेक्सननि ढौ फैबायना, थ' आरो बारहांबाय आरोना लोगोफोर। एसे आपडेट्सखौ दिन्थिलांगासिनो। नैबे समाव आङो दा ओंख्रि संनो लादों, माने आङो एसे दिन्थिनि आरोना, ओमफ्राय आपडेटखौहाय होलांगासिनो। मैगं संनो लादों, थ' एसे माने ओंख्रि संनोसै आरोना। मैगङा बेलेग जेबो गैया, बिलाहि, आलु आरो बेबायदिनो मुला सुला दङ आरोना। थ' एसे बानायनोसै बेखौनो। दानिया बिदिब्ला लोगोफोर मेन आपडेट्सआवहाय फैदिनि। मेन आपडेट्सआहाय जाहैबाय बयबो मिथिखानाय जोंहा मानगोनां हाग्रामा महिलारि साराहाय एसे मोजां माने खेंफोरथि होलांखाबाय थ' साংবাদিকफोरा सोंनायावहाय ना। थ' एसे आङो दिन्थिलांगोन, बयबो मिथिखागौ बा नुखानाय आपडेट्स। थ' थेवबो आङो भिडिअखौ लानानै फैफिनबावनाय जाबाय। 2025आव जिथुनाखि बिटिसिनि बा बिटिआरनि इलेक्सन फैनो थांगासिनो दङ, थ' साखाफारा जानानै थाखादो। 25आवहाय जोंहा हाग्रामा महिलारि साराहाय बुंखाबाय, थ' 25आव माने सरकारखौ दामारगोन जाहैदों आरो बेबायदिनो बिग जिर'बो जानो हागौ आरोना सोरबा। दा बेसेबां सैथो बेखौ आङो जेबो मिथिला। आपडेट्सखौ आङो होलांगोन, निस्सय आङो एसे दामनानै होगोन आरोना। थ' नोंथांमोना एसे खोनासंलांनो हागोन। बिदिब्ला आं एसे क्लिप्सखौ दामनानै होनोसै। इलेक्सना बेबायदिनो फैगोन आरो थांगोन। पलिटिक्सनि समावहाय बेबायदिनो बयबो गावनि पार्टिखौ लानानैहाय ना बयबो बुंनो हायो, बेवहाय जेबो गैया। थ' जेननाय आरो देरहानाया थाखायो, बेयो मोनसे गेमसो ना पलिटिक्स। थ' जेन' हक आङो बांद्राय बुंनो सानाखै, पलिटिक्सनि सायाव बारा बुंबाय थानो गोसो गैया। दा आङो एसे क्लिप्सखौ होलांनि आरोना। এই বিজেপিৰ কেৰুৱা দলত টপি পিন্ধা বা মালা পিন্ধাটো মই দেখিবলৈ পোৱা নাই। মই কেনেকৈ ক'ম এতিয়া? নিৰ্বাচনৰ কথা এইবিলাক মোক লোকসভা নিৰ্বাচন গ'ল, বিধানসভাৰ উপ নিৰ্বাচন গ'ল, এইবিলাক আমি এনেই খেলিছে ভাই, এনেই খেলিছে। এইবাৰ আচলটো আমি খেলি আছো বিটিচি এলায়েন্স কাৰো লগত নাই। বিটিচি নিৰ্বাচনটোহে আচল। ইয়াৰ পিছত আমি চব খেল আমি দেখাই দিম। প্ৰমোদ বড়ো কৈ থকা যায় আপোনাৰ জানিৰ লাঠা আছে। প্ৰমোদ বড়ো এইবিলাক ভাষা বুজি নাপায়। মই প্ৰমোদ বড়োৰ মততে জিৰ'। প্ৰমোদ বড়ো জিৰ'। এইবাৰ বিপিএফে চৰকাৰ গঠন কৰিব 100%। চাই থাকো। মই কৈছো সেইটো ইহঁতৰ কথা। যেনিবা বিজেপিৰ পৰা কৈ আছে, চিএম ছাৰে সেইদিনা ষ্টেটমেণ্ট দিছে যে বিটিচি নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে ইউপিপিএলৰ লগত নিৰ্বাচন নেখেলিব বুলি অলৰেডি ডিক্লেয়াৰ দিছে। আৰু মই গ্ৰাউণ্ড লেভেলত যিখিনি গম পাই আছো, ইউপিপিএলো বিজেপিৰ লগত নেখেলিব, অকলে নিৰ্বাচন খেলিব বুলি আমি শুনি আছো। অকলে ইলেকশ্যন খেলিলে কি হ'ব? অকলে ইলেকশ্যন খেলা মানে বিপিএফ উইনাৰ।